Iya ko mo patulay ro. Dito na tulay mapuasa mo sampai jasuna makatukun rumah sidak ka makatukun istighfar dito na nana patuli macuritan ni salawae makunro to di bawang. Kita na tuli tapalapar. Aja na may bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapanya ti maringa madampang yung padata rupa to insyaallah. Iya aja na tuli maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Angkat tahu lalu gili nasa aja kapan cubi-cubi ro to. De aja. Iya makanja pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video ini, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak perlu berlama-lama, marilah kita bersama-sama menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Bituriawa dengan Ketua MWC Bituriase dan juga Kecamatan Kuatam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkaki pada hadirin Milau terima kasih merajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita Pu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan newe nasabah angka dua telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor. Selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidenden Rapang. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk
menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu mak kada mau'idatul hasanah. Pada itu pernah ada tuh ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Maponcok lepas suku ina si bawai pak dongang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, iyaku iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya Rabb pak dongang mana dah tu, iyyaka nasta'in pak dongang, ihdinas siratal mustaqim pak dongang, siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe yolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makatani wi pakamasewi, alena makatani wi sohimunri, alena misama nang isini na pamalae enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makan jasa, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah. Bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan agama tak ang kami mentok nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suruh mak guru agama ko cia berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme metto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis ya aja tak kada ya kotor rewalo ko korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorange ko kaji hadis saya melalui pendapat para ulama. Apa de to sina coco idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia ko wita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka data menuru iya biasa ketong kapacara maka dah menuru iya maku iya minawat di tahu mak bicara maka tu nareko asira irupan napa disangan nak kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangiero pajaibi. Angka syarat nala atau pandita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal apa buat dim menjelas kata maka menuru ya. Neko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada patna ganna Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Tahu? Jadi mega tahu tu tahu pasalai, magi na pasalai nasang, magi dia na to rewalan suloko nabita, magi nang ka ulama ya curi, na deka ga jaminan ulama ya maka salama, nabita itu ga jaminan salama, kabesa tangkali ka makoro to, maka mana kaje kembali saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai pendapat ulama, ya kong ka tahu maka da makoro pak, tahu jago lada ya tu, tahu jago lada. Nah sabab ya kodena na melo rewalo ko to pandrita langsung ni melo loko nabita. Yakingi maknanya tu tahu matanga ijaji mestina ya rota ijaji waktu nang kamu panabita iya mako kuana jaji na pamelo rewalan suloko nabita pajaiwi apa ken remelo malah hadesa kodena pulo ko to pandrita ken remelo pahangi korangnya na kodena pulo ko to pandrita apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan makiro
Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubarani tu maka menurut ya maka tu menurut Andre Guruta Imam Syafi'i, menurut Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menurut Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Daleh. Nah, sama agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa ya sekolah aku na S1 mi jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya pemako koe mega rupa na tau. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia niat bagian ngaloko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imangnya tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni pak baliki untuk imam di masjid ini tak baca ya ro angka mana sinin na dalelena ia roi na jamai tomato taryolo na jamai sopan rita kamana hadis anak koro ia na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah milodo bersama sesudah sholat angka hadis anak koro angka penjelasan atau pandita jadi kong kagak matu taja menangkap pasal tabuk karapawannya rumah kadang hadis na ya upake kega hadis ai kong upake pak maka toje itu kata mapasalan dia kena baca iya mereka linga mina marajawa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amaliyah saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandra satu itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makato baywat di napaka yaro. Sabaya mako kami ganito mapasalah. Sininero na jamay tomatatariro na pasalamanan. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng kajete kokopure malap patawe. Baca dongeng papu ima. Iya. Tapahangi yaro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awalnya itu baca dongeng lo rasa pak ko penjelasan atau pandita Nabita pamulam mak baca doang demi na pada batete di mak baca yaro alena pangulut Ibnu Abbas nolli inabita lo bolana letu inabita ko bolana pangulut Ibnu Abbas ipalena kangi andre nabita palena kangi dihidangkan makanan agana sanabita makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka nilaw doang ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wat di masempajang untuk milau dong ko jadi makiro pamulan na baca dong jadi lomi imangi ko lowi bola na tene hidang ka makana masempaja sunnah ni nabita don rakam sholat sunnah hajat nilau dong ngi pangulut Ibnu Abbas nasaba isidak kay bi andre makomato garo mate di ko baca dongi langsung masulik kadi iya langsung masulik kadi na lo masampajang magay na sampajang si salame mangipat dongenge nareko isaliwas sampajang ni si bawa ilala sampajang si salay iya ko pak dongeng isaliwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si misi bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sempajang denat tajang. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sempajang itu komunikasi langsung loh kok Allah Taala. Yana tuh ampai sempajang itu pak kasiwet dinawat di Sigaru. Iya lengewat di Pasigaru. Iya sa Sigaru. Iya kok tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal. Puasa iya puasa kita tuh manontong ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja nih gerita nontong kita na batal kan makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na tapi ya mau sampaja manre tatai batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makana to pandite batal to ya tuh apa napa ko tu manre itu tuh jadi yang kamakada ilat gai cuma ya roi di dena buat dia biar yolo kowita menurut adab jadi ya kong kagaga kuisi to melo gaman micu kuma mangkagaga meki mamicu aja tapi micu yolo lau samping magai maka dia penjelasan itu to pandita nasaba iya tuh tau mas sampajange pada kusyolong ngipong Allah Taala
Iya aja mami cuma aja kutu situ dah ngate si olo napa to mami cula yo to makna tahu pacare pa na to kakuyolo na nama kakaleleng ya naro nakal to mami culo bener. Iya. Jadi itu adab. Jadi makwiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagai aja temai. Ya Pak mangkato jitu gatau masampaja maka kecak lilana. Lima cene iya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah. Walaupun angka sikat gigi, komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sebab pura ni taliti tahu aceh. De nama kada iya gagai sikat gigi setara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada. Entah jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama pada dipakai mapi pacing isi. Sikat gigi pakai to mapi pacing isi. Siwa pakai to mapi pacing isi. Fungsinya tapi manfaatnya edena pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol, iya ro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasola. Tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada mo itu kotong mandre Pak. Angkat tu agak pada mapa masuk tapi ci di makasola. Itu ya nandrea cara teu make kata si garu-garu apalagi ko pacala pa angka desa uruntu maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu tu kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge kuima kak dia to masampajang ini kutu mak baca to ya sulit to masulik kamanina apa to mak baca engka to biasa mapetu dupa Pak Mega toje itu tahu dia na pahangi ya tu dupa-dupa isi to ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapetu dupa koto mak baca na ya na puji malaikat pamasewe na 10 malaikat na pato mak baca ini lo doang ngi malaikat makom itu tapi mega tahu salah paham nasar rumpun na dupet palatui pak doang ngi tahu pusan aja yan na to na madari na imangi mapasiga na to pak tulian kan itu datuli papi makolo ku ingat na pu imangi na sa jalan tu pak doang imangi na barasingang itu jadi nak poro gunana ya ro dupet supaya mawangi wi iya termasuk tu kong katau mate isunakan ngi mapetu dupa sunnah kami kung kataw mate yan ang kataw mate tapalin na itaw mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tadde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaun na taw mate makalele dini mau itawin nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taw mate makiro tapi ya tuh kui patareka angkat tu aga-aga na de nak bau taw mate kecuali mak beni meta aga iya ko Thomas Satinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali taru mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadari malango iker ikan uku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing ya tu de nak bau ya tu te ko mati nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mati ko mapacing ya tu Satinja ya tu gunana bani wasata wedi saya kok niro dia nama regage paliwali wacede padi iya apa iya tu sampajang isai masarolak bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede mana sah desa asaba angkanang kanabita de to nama kada mali wala da maita angkanang kanabita malalalai wanina sampaja si basahawa ure mak beresalan nabita sore mangolok kui sahabatna gili nabita mita rupan na sahabatna ya ro sahabat agak kaget maka damagero nabita na tapagili lokui di agak nasa nabita bikin dewa kita urang inareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bita waki taurangi makumi mati sampayang isay pak iya natati si tangana 10 napakimelo jamay iya ko lakut tudena
deh ya na pura na manre na kada jolo matu ide laba dia tuh iya itu kan jadi matan rene matu ujian na nareko malalalale wani tapi makanya nabi ta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus say matu na sabak mata na maret jingi apalagi to mata koe kami kato mega ko kasih pak darah ibu makara joko darah na pak galu makoto makara jing makanya nabi tanah khawatir kang yaro pak ni sameto nabi tanah mana pak atu melo kama lino ang kahades aku baca makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino jaya tu lino pura ilulung ni nabi ta ipita mapamulay ribatu na nabi ta latu chapa ipita yan atu ni samana ng nabi ta makada yamatu pumachawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala mak bola batu madari kak lo bange we madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala tak ko mo ba ni hadis saya tapi aja mo ta masela mak kada macawe di ka pa kama linos ta saya tahu pa ang kadua olo kolo ya natak dengie mak bilang ngeso menya kamar lino hadis satu ya ro dua olo kolo ya nang kamo pa ya dua aja mo ta masela meta mo pa tu aga nomor si di bembe ya natak de na bembe mak bilang ngeso menya itu tahu kamu pa bembe ko kampot ta ay alhamdulillah dia tahu pa tu baja iya mi kotak den bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natat den nanye macawe ka malino mabilang na sumani hadis itu magay pa de mematona na harap kang ko Allah Ta'ala atan na tu ukulin den iya natat den nanye bembe si bawa sapingi ta coba gare rekengi siaga bembe nagere te ko mahake ke korone dua tas yang pula bembe na pawad dingigere ko jaji bi si tahu Coki siaga anak-anak talima na denang kanigere magi na de baik tapi dembe tatalu mi tatarapa anak maksimal kalau tak dua mi kalau tak cidi tas sitau na paigere mana cacapu na sosojaji tahu tanam ramai gare pokoni ronang kaya sabaraka iya ko anu nataro po ngala taala tatta de me capu pada mi ti di pagalungi tanam ramai gare siaga ase tadupa ko magalungi na idi mo patuman rin awat dicapu magi jepe na capu warra na siaga ka na taman rin na tabi kadua mi tudu pase si taungi natatan an natulan na paki du pase na sosoki manre kataluto pamanre seso mana capu mesti na kuireke ngi pak dekelino miya tu makada pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mali makaru beppa tataro na ganda na talumpula capu ni magi ya resa na capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na namanaway taway tu ang katuaga kaya na tu nakada to matatariolo iya tu eman resa manurung nasangin manurung anu na panopo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana na tu nakada ajong baluk mana ng resa mo dupa ko ase aja mo kade baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre may tatu na pacapu yami ko mali ko warra dinagan na sitangau la tu na capu iya coba-coba mo di Pak Galung biasa ka tes makanya ya ko tomali warra magi na tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we desa ya lupa ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu dagare ang kabaraka niya ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi kato to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sangi baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sanaya to apa ya to ko di masanggara di na may makanja mana subalik balu bau dulu pun aja inasu nama payim magian ang katabawang ipacu kabolo cepat-cepat magian nama kalundra apa tahu emak dereng angka napuran ini lau doang malaika yang pakai malundra Masya Allah yang baru bergabung di channel Haji Bugis selamat bergabung dan yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kita marilah kita sebarkan kebaikan ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maki itu jadi aku meki malunra atau nanre bali bolata tabawatiro nak balewe upura ki mana subale tantarakan bali bolata malunra atau tu nanre pada mati itu tanre ya ki di manre itu dia makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malunra na sabab puran ini lau doang malaika ku yantara itu pasti datang iya jadi aja tamaseke Pak ada itu gak kasi ngaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek iya kumabas sa ite we kanja pa iya tayo kumaseke dia gak
Mati tahu seke pak, dia natari tahu sikap di anime nasam. Labat nih, makon itu. Iya, nama seke tahu nama mati dia natari. Paling cukup minta macurita nasam. Labat tahu kadi. Makon itu. Mati ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang ko batuki buru nah saya nu misalnya makan aja mau tersinggung ambo upa tahu pakan di na biasa kagak itu kayak ambo upa ko ke kamar dek to na yidi na masur pajabi ko digaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh kagak iya jadi buru ni buku-buku dia napa aja na rampi tahu ina na rampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na tawe tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi ito iyan na yung biasa itong bahasa na tomato makada iyan na yung tahu din na tama suruga imigay ganito din na tama suruga dahil sa kamakoto sito nga na yung kalimat na mato sa haba ang kataw makuli tomate na kada saba we tahu pakanjaan na yun tapo makinabita tayo sa suruga yun Tisa nang kasi tahu lalo makari na tahu pa dyan makari na bita tayo sa naraka yaro ya dyan ang kataw mati na takadyan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tayo sa suruga na ito o kumoti itu situ kan na bicara na taulino itu ya ko tomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulong apa ya tau tanru tedo je tau rapang namo je apa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu tahu nasa nanya mo je maliusas cocok nih demi nawat di berlebih-lebih aku pegamai pakai sewajarnya si tongan na tu ya tu makun recik di mulawan na pita tega cicin nami nah sabak de nama cigau arone ko ni teliman ta cicin na berarti tawang kana kain na ya itu pita ya rantai de na pita na ya rantai makokoi saliwan na jilba enon roy magi jero gagamon rilalang enon ri saliwan mana sulara lalang legging mun risaliwat toy mah kokoy itu tapi dito kago kebudi deka we madar anu ilalam mana miro mali lang kay paso foto latu siku jamo tanulada pade je tu iya ko mati masa kita bawa na bayni mondri niya tumal makko na kenri melo lo de nak bay nila kita kumate cerita mati gitu rewa di kare matu tanay bi rewa kita nih kuda teman-teman tabudain kada pak kira-kira mak bay ni ki kumate ka palingan makalami tarumuiri ta ya itu jawaban nih gak jadi aja na mega nuta tata mako namo maga papujina masih je nalupay te kumate masih je pada miri Pak Rone me jamo ta malada makara resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na panya tu dale na pura je na toro pangalata kato pamaleka isuro pagi dia mungkin salah pagi tim sukses semi atu mandari salah pagi ya ko malaika de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari guru ta kali sidendre na lemma ipu Allah taala pappe dale na po Allah taala o ko akareso na di iya tapi tanya galak na tema kereso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na jaji anaknya kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rongko ya karomay maja nang kakaromay rongko na tahu silalo na mimana karomalo pumelo rongko na makunren tinuli liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan duwe tak din na buwan na karomay padahal ya karomay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare itaw pandrita yan na ron na bicara di na melo po ang halata pakai daleki at anan na rin ko di ka usahan jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake yang kedua tanyagala mo melo dito po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni teto yang kamu pigalulu matal na macay mana ka mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to tugala na tay pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso coba nih gare kaya na tahu sogi kini agalakan na tay makareso na sogi napatasin na layo lo sogi asipi kululak bigaban na laryok pasajari pambatang tapi madari dia nagana polean na nangongkoso ka motor itu aja de maka na majayar jam-jamang maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa emang cigi pas susudosa
Tapi maka aja na tawatangi alitan ya lupa ibadah aja. Mate mana mo tu tahu na sagi ane wai baine ta pasurimon riko de na makanja ibadah de ane wai pajai. Maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai ko lagi li no madar si talaran ni tahu. Palai ko pasurimon ri. Wija-wija mi reno ngak pajai wi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na tali poko capu idina. Ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kana kutanya tu madisi moki kamal pala tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pas sadia le ta pak makareso makalicu amaga na de kata patama ko masigi sabaraki iya mitaw angkal sumbangan na ko manupa ko mate mage na saba iya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong iya na tunah kada bita mamba na masjid dan fi dunia lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mau masih kita tak bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mita tama mako tu ya jadi tapi mereka tu tahu raji masampaja de ka sumbangan na iya na tu tahu matu tama de ka nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampaja sabara ki dia patu tatama dia pakai jancina tu iya biko mai gai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi sapa sikion roh jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya wonro itu ni milo terima kasih maraja loko bantu ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imang juga ketua MWC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tamah setiap bulan ustaz rekaman luar biasa sementara jalan di pembangunannya makokoy pura ni natimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasabah dia mimpi dia upake doi nasabah ita aja ngijolok bosi pak ya kode na bosi dia namanya rak dak ya timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na ta rak dak no na pa wadi i dapat rak jolok makirong pai de pa upake do ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta de itu nalok ko pangurus yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasangi pak yang kayak hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri maka dia tuh tahu salamae dia tuh nama megalada jama-jama na jama yang penting angka DC tapananungan namo manicet oh inkallah kata nabi namo cede pako sumbangan mi asoso tak beri ya tonaro ini magalai maposa sunna ya natu tatundru-tundru pa to maposa sunna angka matuti janji suruga ya rutu 5 sampai sunna ya tona tu tatundru-tundru yang penting angka takapuh iya yang penting kata takapui dia tahu tu nak kada jam mana pak apa dia kata mulai jam mana pak angka tahu maka sama sumba tapi itu suruh mas sampai jam maka kutu iya nah saya itu sadis lagi sampai jam perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah iya itu iya enggak jadi yang penting angka DC tajam mata pandangan insyaallah kali yang kutu pak namu tu duha mi anarakan nai janji tu tam suruh iya melalui babu duha iya rope ko de tule mas sumbangi de to na tule mas sampai sunnah dua sikiri tapi guys salawat setiap istighfar ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawat jolo iya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawat iya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawat iya ko malolomo pi umuro iya namo ko 40 nila yase pasigilingan pegaiwi salawat ta pakurangi istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale tak buka pintu nadale iya jadi kalau lo ide patoma bayi deh makun rei deh panalakai pegai-gai dia malolo yo pujanda na dati ni 40 tau 50 tau ngajanan to 5 pikiri makali lihat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya upasangangnya jadi malolo pegai istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pakai istighfar tak. Nah sebab istighfar mak buka lalat dale. Ya to situ salawae barakah. Nah, makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur tapi gege ni salawat tak supaya malomo yoloi amat yang. Iya, makir. Jadi pasigilingan ya. Iya, jadi ya tahu malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na, mulai kon na ni pulo na. Pegaiwi salawat. Pegai ini. Salawat agi yang penting masalawat.
Itu kuna bita, itu pokok. Jadi ro wasiat kami. Alhamdulillah. Iya ko demo patule ya ro. Allah. Deto na tule mapuasa ya, mau sampai jasuna makatokun ru masidak ka makatokun ru istighfar deto na nana patlima curitan hi. Salawae makundro to, di bawang. Atita na tulita palapar. Aja na mega bata-bata ko pada naru kato. Iya ko malapan ya ti maringa madampang yang pada taru pato insyaallah. Iya aja na tuli maraja bata-bata, cede-cede majakalan na. Angka tahun lalu gili nasa aja kapan cobi-cobi ya tuh le aja iya makanja pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja iya tahu tu makanja itu mega kapama di Cina insyaallah selamat iya ya mau tu pasangan iya kau demo patul ya ro de to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah papa ceceran kami tu pa ceceran cede-cede macalla si cilina engka pasan naguruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu palada kimu gosok yang kedua sikumu buku sikue palada lada kimu gosok ko mama jene ko si bawa ko tomat julu mata itan-ratan rai cede buku na pasukasewe ko tomat julu mata lada itan rai ro supaya lega ya ro si papa ceceran itu aja mau tak gosok imah koy deto ilada mi buku si kue kacik-kaciknya si bawa pasuka angka biasa narampe roguruta angka biasa sempat ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional betul pak ceceran ro anuna ro pang kami tahu cede-cede macam lah sido cilina saya kira no pangolongan bapak ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala pertemuan tak terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya sini nato motok kumane yang kayak hadiri ibu-ibu terima kasih banyak akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ada banyak ilmu yang terdapat di dalam video ini, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada saya dan keluarga. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, dan semoga bisa menjadi amal jariah karena telah membagikan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.